har jeg hedder André fra Skate Crew, Am Skate Crew, og vi har så til at lave en First Ride Friday. Og jeg er Missing fra Am Skate Crew. Og vi starter med en kickflip. Kickflip fra Fuck. First try. Og så tager vi heel flip. Heel flip fra Fuck. Nej, det er ikke fra Fuck. Det var fra Davis. Jo. Så tager vi 360 flip. 360 flip til André. Yes. Vi tager Allan Nordin hand pop shove. Og så tager vi frontside flip. Frontside flip. Pop shove. Yes. Bye. Bye. Peace.